U hadis koji go beleži Imam Tabarani vo Kebir, u njegova knjiga Fil Kebir, a ocenet za dobar hadis, rekao pejgamber sallallahu alaihi wa sallam: thalathatun la yakbalu Allahu minhum adlan wala sarfa. Od trojica Allah dželle dželaluhu nema da primi nitu dobrovoljno delo, nitu zadolžiteljno delo, nitu farz, nitu nafile. A to sada da kaže ništa. Koji trojica se tije koje Allah azza wa dželle nema da primi od njih nitu dobrovoljno delo, nitu dobro zadolžiteljno delo? Neposlušni od naroditelji. Neposlušni od naroditelji. Ako ne se pokaje kaj Allah azza wa dželle na vreme, togaž njegovi od ibadet, togaž njegovo to zalaganje i trudenje će mu bude bespolezno, beskorisno. Nema da mu vrši korist. Bideći rida Allahi fi rida l-walidain. Allah azza wa dželle preko ustata na pejgamber sallam kažuva: rida Allah, veli pejgamber sallam, Allah je zadovoljen su tebe koga se zadovoljni tvoji roditelji ona što je dobro. Znači Allah azza wa dželle od neposlušni od na roditelji nema da primi nitu dobrovoljno, nitu zadolžiteljno delo. Vtoro, mennan, onoj koji prigovara koja će napravi neko je dobro delo. Onaj koji prigovara koja će napravi dobro delo, bilo podel sadaka, bilo klanjal, bilo pomognal vo nekoja rabota, i to i ne može da go pokrije to delo, tuku dođa i se fali i go spomnuva i go kažuva to delo i na toj način go rasipува njegovo to dobro delo. Videći ima nekoj koji zapišuva i koji će nagradi. Nema potreba za to da go iskažuvaš vo javnost i da go rasipeš tvoje to dobro delo. Mennan, onoj koji prigovara za svojite dela. I treto, veli pejgamber sallam, wa mukazzibun bil qadar, i onoj koji go negira kaderot, onoj koja negira sudbinata, onoj koji ne veruje deka Allah azza wa dželle odredil sve. I zato veruvanje vo kader je temelo temeljite na verata. Međutim, i pogrešno shvaćanje je opasno. Ako čovjek zastane i reče Allah mi napišal taka da sedam, ne. Omer ibn Khattab radijallahu anhu dojde vo Šam, to današnja Sirija. I ko dojde vo Šam, slušno deka se pojavila kolera, zarazna bolest, koja bolest se širi. I togaš počna da gi prašuva ashabite što pravime, продолжуваме или се врашаме, и на крај рече ќе се вратиме назад во Медина. И тогаш Ебу Убейде, асхаб кому е ветен дженнет од 10 мина, оние кои се израдувани со дженнет. Му рече: о Омере, зарем бегаш од Аллахова одредба? Ако Аллах одредил да умреш во таа колера, од таа заразна болест, зошто бегаш? И што му рече Омер ибн Хаттаб радијаллаху анху: афирру мин кадерилла ила кадерилла. Рече: бегам од Аллахова одредба во Аллахова одредба. Бегам од Аллахова одредба во Аллахова одредба. Аллах одредил болест, да. Ама Аллах одредил да одиш на лекар. А ти викаш болен сум, не одам на лекар, ти се спротиставуваш на Аллаховата волја. И затоа погрешно сваќање на кадер е многу опасно. Рекол пегам селем: и амелу фа куллу мујасер. Ваше е да работите, да се трудите, а другото му простанува на Аллах за ваџеле.